paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Kat siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Inteng, apay nga agsangsangit ni Kwaraw. It marigatan iti ad-adalin na. Apay nga ron pinanawam. Bayak pa'y ngagsangit Na, imbes asurwam ang pinanawam kit din, di ka lamaasyan. Ay naman di nga ron tirik na no makit-kitak ngagsangsangit ni Kwara. Ay na. Sus! Ay, pinigsaan na mutan. Ay, inkapagsardang. Ay, sikat na. Uloy gatangam iti merienda na tap nagsardan. Pispiso nga ron ti kwartak ditaw. Mingkakit igatangan. Masadutak ang mapan iti tersena ni Mari Kwanang. Na. Ay, una yan. Awirat ni Kwaro. Sangit lang amin sangit mo. Maray, adala kong atinapay kan soft drinks. Ado agpili ka maray. Ado ti pagpilyam dita. Anya ayati kasayaatan a soft drinks kan tinapay. Ama itad iti agsangsangit. Ay kat depende iti agsangsangit, amaray. Ay, ni man kwarog. Agsangsangit. Gapo tamarigatan iti adadalan na. No ni Kwarog, daytay nasamit at tinapay. Tay adda palaman na maray. Adda aya. Adda ngam nangin ngina. Manungay ti kasta. Naitaman 50 pesos ti may sa asupaw. Anya, kasta ka ba set asupaw? No kayat mo sumardang ti panagsangit ni Kwarog, gumatangkan. Ay, kasano nga takat kurang met day ti kwartak. Ay kat utang mon ati daduma. Ipaunam daytan. Sige man nga rod maray. Daytaw. Ingka ito din kan ni Kwarog. Tap nagsardangan ngagsangsangit. Apay nagbayag ka ba nang? Kat siyempre nagnaak nga rod. Ito'y pa sangit ni Kwaro. Ala, ingka nga rod ito day to'y tinapay. Ala. Kwaraw ka anakan. Apa yang kang? At iti merienda. Sumardekan ngagsangit Dahil talang. Oops. Apay kurang? May salamat nga. Agwal ka. Mano ayat ti kayat mo? Dua Naa. May sasupot daytan. Wala ka naman dayto. Itong madamdaman ton jay may sasupot. Apa ngay? Narigat paggida ng matidwa. Ayunan niya. Ala. Ka naman. Agad, si Mardeng matlaang ni Kwarog ang nagsangit, maray. Ay, word, maray. Tinapay matlagayam timang pasardeng kan kuana. Apay aya ang nagsangit ni Kwaraw. When, maray, tamarigatan kano iti ad-adalen na. Ay, kaasimat nga rod Narigat at talaga ti agadal. Ay, marikwanang, di nakpala singsingiran iti utang ko iti udik iti tinapay Saan pa'y mata talaga? Nayunak pa iti utangak. Anya pa'y ayat ti utangam, maray. Umutangak kuma iti sidaan. Ngam umutangak lata iti tinapay. Tapara mutlakan ni Kwarog. Ay, kawan maray. Di ka pa'y laalaan tay sa nga supaut.
Wen maray, adu asupot ti alaumon. Ngamen, adu pay ti sangit ni Kwaraw. Alaak man day ta 5 asupot ti tinapay. Ayan ngay ni Kwarog, inteng, Napanagpasadan kunak man no agad adal iti leksyon na. Sangit putla sangit no kasta nga gadal. Bay amon. Kasanungay nga rod ti panagadal na. Sa kunti magansar Anya, Kaasimot ti ka anak. ay, sapay imutang ak iti 5 asupot ti tinapay aparaken kuana. Dulin mon. Mga no kasapulak tumot dayta. Agpasada ka ita, Chip. Katuan na, Jipaut. Kunak man, no agadal ka. Ni-uncle ko la kanaon. Saan ka di arumbang asikat ti agadal? Nagrigat, Mike. Urayak lang makasangit, iti kinarigat na. Mangmangag kuntupay ti panagsangit mo. Ay ha? Ni Kapitan Angarod ti makaadal. Saan asika? Ay naglaka magayam. Ay Nalakaday ta adadalan ni Kwarog. Katuin. Nalaka aparaken ka. Marami din mo ti kayat mo nga rami din. Ay, sige. Tainak man makiistorya kadagiti kukumarek. Malaing kalaing. Awanen ti pakasapulam kanya. Ay apay kumakasapulan ka ngay. Ay, tulungan ka ko mga agansar. Ay ko saanin. Inanglaka mo dagiti ansiran. Yung kakit makiistoryan ka dagiti kayat mo istorya. Imbagam day ta, O sige, agmalmalumak amapan makiistorya. Pinanawam ni Kapitan Ijay Balayaw, maray. Ay win dinamag ko no masapul na titulong ko amangan sir kadagiti ad-adalan ni Kwarog. Ang kunanamot asaan? Ay, kat nalaing ni Kapitan ano kasta, maray. Lakit di Ang rumbang kumaan ni Kwarog ti agan, sir. Tay suka nga rod ti agad adal. Wen nga rod ang amumatan ni Inteng. Di na kaya't amarigregatan ti kaanakan na. Sana bali, maray. Ta saan ka akaraman amarigatan? Bayam ani Kapitan ti marigatan. Adda nga tanalpas ni Kapitan Alison mo, Chip. Mga nalpas na paikit di amin na. Naglaingaw? Ay, talaga. Kitahin na lang. Amunan ti sungbat. Talaga analaing ni Kapitan ano kasta? Nalaing ko nagtumay. Bili ba kong Chip? Adu talaga ti paglaingan ni Kapitan nga aramiden. Ay, nalaing pa'y amangan. Kan nalaing amaturaw. Kapitan na talaga. Paglaingan na amin. Apay nga Inteng, adda kamutlat taditan. Saan ka pa'y analpas anagan, sir? Na, apay nga agsangsangit ka. Nagrigat ba nang? Nagrigat! Narigat, dagitaan ang seram. Kunak man, no kunam analaka. Nagrigat gayam. Kung nagmadalat ka. Mabiit lang, Mano, asupot ti tinapay ti kayat mo. Tatno sumardeng kan nga agsangit. Aminan. Sige. Kanam amin dagita at tinapay, inting Katsapay la kuma, tadyakon mangag ti panagsangit mo. Ay, nagbayag mo nga at burak na ito lut-lutwak Ay, apay manan, inteng. Apay, mabisin kan Saan pa'y analuto jay si daan? Nagrigat yan ang sarap. Kahit kasapulang pa'y titinapay. Saanan? Anya nga rod ti kayat mau. Tulungan na nga agad, sir. Day talaga yam. Kasanungay ti aramidat. Nan, kita akman. Maray, saan mo't arum-rumaran ni Mariba ng Ijibalayda?
Ado ka no nga mintilepasan na trabaho, Maray. Kumusta man ni Kapitan? No naanseran na amin ang dagiti ad-adalan ni Kwaraw. Ay na, nalaing ni Kapitan. Amo na amin asungbat. Sa bagay mo't kiti No ni Kapitan, ti kalaingan kadagiti amin a Kapitan. Dito'y pakpakupak. Apay asaan ka mapan ije balay da kapitan, Chip? Mapanak tao. Hinton malpas ni uncle ko nga anseran dagiti ad-adalan. Ay hunan niya. Siguro, madama pa'y laing ti panaganser na. Lakit di Saan ko pa'y nakita ni kapitan arimwar dita balay da? Nusak, agbanjing-banjing pa'y laang. Agpaspasada ka laeng. At dangar ni uncle ko nga aganser. Swerte ka talaga, Chip. Siyempre nga, si ka mamat ti madaan iti nasingpat kan nalaing nga uncle. Ay, una yan, Teng. Nagrigat mat na ito song-song batan ta. Ay, isumot lagayam nga ang sangsangit ni Kwarog. Nagsagit akmat. Ita, makipagsangsangit akmatan. Juwitan. Sige. Ay na, ay! Maragsakan kami kin ni Marikwanang. Tarimwar ka mo lang, hindi tabalayaw, Maribanang. Ay, Maray, agmalmalem tayon nga agchichismes. ang patpatnag ko namkit di Ay, ay. Umayak lang agbilin. Anya nga itibilin mo, Maray. Ay, makapadanag kamot, Maray. Anya tiibilin mo. No makita yun ni Kwarog, ibagayo man nga umay ijay balay. Ha? Dayta lang, tibilin mo. Wan, day talaang kukumaray. Ay, kunaknoan niya day siya abilinan. Ni malagayam Kwarog. Nagdanagak pa, Maray. Waraw, Apay nana. mapan ka kano ijay balay da uncle mo. Ha? Oy, jak kayat. Bilin da antay ka ng uncle mo. Uray pa'y, jak kayat. Di mo kaya ta? Jak kayat na talaga. Ay, jeep out! Oh my God, tabagkatan ta ni Kwaraw. Ha? Uhon, sige, nana. Ay, oh my God! Adita, Nay, naglagan gayam ni Chip, nana. iti sudak. Batanda! Angay, antay. Ayan yaw. Ha? Angay, antay. Apay ngagsangsangit kayaw. Ay, Kwarog, umay mo na anseran dagiti rumbang nga anseram. Ha? Saan arumbang anak kami kan ni uncle mo timang answer? Ano teramidin mi? Sana dato agad answer. Sikat yung mga answer. Nagsangit ka. Kasano ka ngayon makasursuraw? No ipa-answer mo mat iti sa balay dagiti rumbang nga anseram. Wanay, sa konti akan sir kadagiti module ka. Basahin pa na lang tap no mawatan. Wan, kasta ti aramidem Kwarog. Ang damag kalaan kada kami kan ni uncle mo. No adda saan mo ang maawatan, Wan. Natulungan na ka. Nyamot na ito yung module. Makapasangin. Ay, Kwarog! No kayat mo ti makaadal, si ka mismo ti mangadal kadagiti rumbang nga adalan. Ala, sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysura. Dawanan nung labida tayo, anay!
Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.